inteko y'ibihumbi 10,203 y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye irafunguwe. Ingingo y'agateganyo y'ibiri ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama ni ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati, harimo n'ikibazo cya Palestine. Gahunda y'ibyigwa yemejwe hakurikijwe ingingo ya 37 y'amategeko agenga by'agateganyo imikorere y'inama y'umutekano. Ndatumira abahagarariye ibihugu bikurikira muri iyi nama: Afurika y'Epfo, Algeria, Austria, Autriche, Brazil, Bulgaria, Canada, Cuba, Misiri, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Espagne, Ubuhinde, Indonesia, Iraq, Ireland, Ubuyapani, Jordani, Kazakhstan, Liban, Malaysia, Maldives, Maroc, Mexique, Namibia, Norvège, Uganda, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Bolivia, ya Venezuela, Repubulika ya Korea, Repubulika ya Kisilamu ya Iran, Sri Lanka, Suisse, Tunisia, Turquie na Vietnam. Byemejwe. Ndasaba ko hakurikijwe amategeko agenga by'agateganyo imikorere y'inama y'umutekano ndetse n'imigenzereze isanzwe ikoreshwa muri uru rwego, inama yatumira indorerezi ihoraho y'igihugu cya Palestine umuryango w'abibumbye kugira ngo yitabire iyi nama. Kubera ko ntawe bitanzeho inzitizi, byemejwe. Hakurikijwe ingingo ya 39 y'amategeko agenga by'agateganyo imikorere y'inama y'umutekano, ndatumira Bwana Ramizi Alakbarov, umuhuzabikorwa wungirije wihariye ushinzwe gahunda y'amahoro burasirazuba bwo hagati, akaba n'umuhuzabikorwa mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi kwitabira iyi nama. Byemejwe. Hakurikijwe ingingo ya 29 y'amategeko agenga by'agateganyo imikorere y'inama y'umutekano, ndatumira kandi abakurikira kugira ngo bitabire iyi nama: Nyakubahwa Perezida wa Komite ishinzwe kurengera uburenganzira budakuka bw'Abanyapalestine, Madamu Nasria El-Raj, ushinzwe by'agateganyo ubutumwa bw'indorerezi y'ihuriro ry'ibihugu by'Abarabu, na Bwana Quentin Vela wo mu ntumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu muryango w'abibumbye. Byemejwe. Inama y'umutekano igiye gutangira gusuzuma ingingo ya 2 ku murongo w'ibyigwa. Ma ijambo Bwana Ramizi Alakbarov. Murakoze ku magambo yatanzwe n'uhagarariye Israel. Ubu ndaha ijambo abagize inama y'umutekano bifuza kugira icyo batangaza. Banyacyubahwa bagize inama y'umutekano, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimira Bwana Ramizi Alakbarov, umuhuzabikorwa wungirije wihariye ndetse n'umuhuzabikorwa mukuru mu biro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe gahunda y'amahoro mu burasirazuba bwo hagati.
ku bisobanuro yatanze byafasha inama gusobanukirwa neza iterambere riheruka kuba muri ako karere. Intumwa yanjye ikomeje guhangayikishwa cyane n'uko ikibazo cy'ubutabazi n'umutekano gikomeje gukomera mu ntara ya Gaza ndetse n'umutekano ukomeje kuzamba muri Jorodani harimo na Yerusalemu y'Iburasirazuba. Nubwo hari intambwe yatewe kubera agahenge kashyizweho hashingiye ku cyemezo cy'ibihumbi 2803 yo muri 2025, imibabaro y'abaturage b'abasivili iracyari myinshi kandi icyizere cy'amahoro arambye kiracyari gike. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashimira intambwe imaze guterwa mu bikorwa rya gahunda rusange igamije guhagarika intambara muri Gaza, cyane cyane gukomeza kubahiriza agahenge, kurekura imbohe zose ndetse no kongera ubufasha bw'ubutabazi. Ibi bigaragaza ko ibiganiro na diplomasi bishobora gutanga ibisubizo bifatika y'impande zose zibyiyemeje by'ukuri. Ariko kandi ibyo byagezweho biracyafite intege nke. Turacyangayikishijwe n'uko hari ibice byinshi by'ingenzi bigize iyo gahunda bitarashyirwa mu bikorwa. Ibiganiro ku buryo bwo kuyishyira mu bikorwa ntibirarangira. Umutwe mpuzamahanga ushinzwe kubungabunga umutekano nturatangira koherezwa. Ubuyobozi bw'inzibacyuho bwa Gaza ntiburatangira gukora inshingano zabwo uko bikwiye, kandi ibisabwa ntabyo ntibiruzuzwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashishikariza impande zose kwifata no gukomeza ibiganiro mu bwizerane no mu kuri kugira ngo ibyagateganyijwe mu cyemezo cy'2023 bishyirwe mu bikorwa uko bikwiye. Banyacyubahiro bagize inama y'umutekano, ibibazo by'ubutabazi biracyasaba ko amahanga abyitaho byihutirwa. Nubwo ubufasha bwiyongereye mu rwego rugaragara, bikenewe biracyari byinshi cyane. Abantu babarirwa muri za miliyoni baracyari mu buhungiro. Kubona ubuvuzi, amazi meza, amashanyarazi, uburezi n'izindi serivisi z'ibanze biracyagoye mu gihe ibikorwa remezo by'agateganyo byangiritse ku rugero rukomeye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko ubufasha bw'ubutabazi bugomba gutangwa mu buryo buhoraho, butekanye, bwihuse kandi nta nzitizi, hubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi mu bihe by'intambara. Turahamagara impande zose kohereza ibikorwa by'inzego z'umuryango w'abibumbye n'imiryango itaginga ubutabazi kugira ngo ishobore gufasha abaturage b'abasivili. Intumwa yanjye ikomeje no gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze muri Sisi, Jorodani, kuko bishobora kurusha kubangamira amahirwe yo kugera ku mahoro arambye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga, amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibyemezo bireba urwego byafashwe n'inama y'umutekano. Turahamagara impande zose kwirinda ibikorwa byose bishobora kongera umwuka mubi. Intumwa yanjye yishimiye kandi imbaraga zashyizweho n'akanama gashinzwe amahoro, ibihugu by'abishingizi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu koroshya inzibacyuho no gusubizaho inzego za sivile muri Gaza. Twizeye ko uburyo bw'inzibacyuho arimo komite y'igihugu ishinzwe ubuyobozi bwa Gaza n'umutwe mpuzamahanga ushinzwe kubungabunga umutekano bizashyirwa mu bikorwa mu mwuka w'ubwizerane. Turashishikariza kandi ibihugu n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bemeye gutanga inkunga y'amafaranga kwihutisha kuyatanga kugira ngo afashe kuzahura ubukungu no kongera gutanga serivisi z'ibanze ku nyungu z'abaturage b'abasivili. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwemera ko nta gisubizo kirambye gishobora guturuka mu gukoresha ingufu za gisirikare, ahubwo ibiganiro bya politike bishingiye ku bwumvikane, kubahana, kwizerana no kugira ubushake bwiza, ibyo byonyine bishobora gushyira urufatiro rw'amahoro arambye n'umutekano urambye mu burasirazuba bwo hagati. Mu gusoza, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko yiteguye gukomeza gukorana n'abandi bagize inama y'umutekano mu bikorwa byose bigamije kugabanya umwuka mubi no kubaka amahoro arambye. Irangiza ihamagarira impande zose kwifatanya no kwirinda ibikorwa byo kongera amakimbirane, gukomeza kubungabunga agahenge, kurinda abaturage, kwemeza ko ubufasha bw'ubutabazi bugera ku babukeneye mu buryo butekanye, bwihuse kandi nta nzitizi, ndetse no gushyira imbere inzego ndetse n'inzira y'ibiganiro na diplomasi kugira ngo habeho ibisabwa. Murakoze.
Je reprends mes fonctions. nongeye gufata inshingano zanjye nk'umuyobozi w'inama y'umutekano. Ndibutsa abatanga ijambo bose ko basabwe kutarenza iminota 3 mu ijambo ryabo kugira ngo inama ishobore gukomeza imirimo yayo neza kandi ku gihe. Iminota 3 irangiye, itara ritukura riri kuri mikoro yabo ritangira kumyasa. Nibutsa ko bagomba gusoza ijambo ryabo. Ubuma ijambo nyakubahwa Bwana Kolisek, perezida wa komite ishinzwe uburenganzira budakuka bwa Nyapalestine. Murakoze madamu perezida. Et nous insistons sur l'importance de ce cessez-le-feu. Merci. Merci le représentant du Qatar de sa déclaration. Il reste un certain nombre d'orateurs inscrits sur la liste pour la présente séance. Alors je me propose, avec l'assentiment des membres du Conseil, de suspendre la séance jusqu'à 15 h. La séance est suspendue.